I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Sawubona mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwamukeleke nalamuhla eluhlelweni lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyirhapsody yemaqiniso ibhalwe nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamuhla ke ngulwesihlanu tilishumi nesiphohlongo enyangeni yakholwane ku-2025. Sifundo sethu salamuhla ke umfundisi uthi kuphila kwangetulu yingcebo yakho kuKristu. Livesi sitalithola ke encwadini yesithathu yaJohane sahluko sekuqala livesi lesibili. Lithi wena lothandzekako ngiyakhuleka ukuthi konke kukuhambele kahle nekuthi uphile kahle njengoba engadi ukuthi uyaphila emphefumulweni wakho. Mfundisi uthi kaningi abantu batikhanza abavalelekile emjikeletweni wekugula kanye nasetinkingeni tempilo. Evikini lelinye basesibhedlela kulelinye basekhemisi bayofuna imithi yalokugula lokhu noma lokunye. Akukafanele kube nguwe lona njengemntwana waNkulunkulu. Ungakuvumeli lokhu empilweni yakho. Ungamvumeli Sathane ukuthi adlale ngempilo yakho, uyakuhlola. Ngalesikhathi Sathane abona ukuthi udinikela etinkombeni letincane nje tekugula, uhlasela kakhulu. Kodwa unemandla ekukucedza lokhu. Khumbula lokwashiwo nguJesu kuSimoni Petro nakathi Simoni Simoni lalela Sathane sewucele imvume kuNkulunkulu yekunilinga njengemfati ela emabele awehlukanisa nemakhoba. Noko sengikukhulekele Simoni kuze kungehluleki kukholwa kwakho. Haleluya. Lokutholakala encwadini yaLuka sahluko se-22 livesi le-31 kuya evesini le-32. Umfundisi uthi naka ukuthi inkosi Jesu ayithandazanga ukuthi Sathane angamlingi Petro, kodwa kuthi kukholwa kwaPetro kungehluleki. Kukholwa kwakho kukuncoba lokwehlula umhlaba. Lamuhla ungacedza nganome nguyiphi ingcinamba yekugula kube kanye ngekuthi uthi kwenele. Angivumi kuphila impilo yekugula neyebuthakathaka. Ngibamba kuphila kwangetulu ngobe nginekuphila kwaphakathe. Ngijabulela kuphila lokumangalisako ngobe ngiyo impilo lenginayo kuKristu. Haleluya. Umfundisi uthi nome ngemphumela wekungadi kwakho ukubeketelele kugula ngasemuva, akukafanele ukuthi kube nendzawo empilweni yakho nyalo njengoba sewulati liciniso. Labanye bantfu ngeliphutha bayezama kulala ngaphandle kokugula kwabo, kodwa leyo akusiyo indlela. Ungabecwayi ibuhlungu noma kungaphatheki kahle wethembe ukuthi kuphumula kuphela lokutabucedza. Cha, sebenzisa emavi akho lagcwele kukholwa ngekukubulala. Haleluya. Khumbula, kukholwa kwakho kuncoba loncoba ngako live kanye netimo leticedza imandla kufaka ekhatsi kugula, tifo, tinhlungu kanye nako konke kobumnyama. Futhi kufanele ukukhulume njalo ukukholwa kwakho. Sebenzisa emavi. Lulwimi lwakho lithulusi lakho lekubusa. Lusebentise kwekhuta leso sifo. Lusebentise kujuba noma ngubuphi buthakathaka simila noma yini lengatayileki emtimbeni wakho. Haleluya. Mfundisi uthi khuluma kuphila kanye nempilo etikwakho. Bese-ke uyaphumula. Wadi ukuthi emavi akho asakwakhile kuncoba kwakho. uNkulunkulu ukunike emandla yokuthi ubuse timo takho ngekukhuluma kwakho. Khuluma kuphila, khuluma impilo kanye nekuncoba njalo. Haleluya. Kuvuma. Babe lothandzekako. Ngiyakubonga ngesipho sempilo yangetulu. Sabelo sami kuKristu Jesu. Ngiphilile futhi ngicinile. Futhi ngihamba ekupheleleni kokuphila kwangetulu. Sonke sicu sami sigcwaliswe ngekuphila kwaphakathe. Haleluya.
Uqhubeka nesifundo mlaleli, utawuthatha lapha incwadi yeDaga sahluko se-18 livesi le-21, incwadi ya-Isaya sahluko se-33 livesi le-24, kanye nencwadi yeDaga sahluko se-4 livesi le-20 kuya evesini le-22. Bese-ke eluhlelweni lwethu lokufundza libhayibheli ngeminyaka munye lamhla kufundwa incwadi yemisebenti yabapostoli sahluko se-25 livesi le-13 kuya esahlukweni se-26 livesi lekucala, kanye-ke nencwadi yetihlabelelo sahluko se-11 kuya esahlukweni se-16. Bese-ke kuthi eluhlelweni lokufundza libhayibheli ngeminyaka lemibili lamuhla-ke kutawufundwa incwadi yaLuka sahluko semfica livesi le-28 kuya evesini le-36, kanye nencwadi yaJoshua sahluko se-14. Haleluya. Ngikholwa-ke mlaleli ukuthi ubusisekile kuselalela livi leNkosi. Ngiyethemba ukuthi sitawubonana-ke kulokulandzelako. Ngiyabonga.